Iki kibanza rero giherereye kuri uyu muyenzi kikagenda kikagera iriya hirya. Aha hose iki kibanza kugeza kuri iriya miyenzi. Uwagikunda, uwagishima yadushaka kuri telefone 0788 40 33 95. Gusa ntabwo gikora ku muhanda, ubwo uwagikunda nawe ni mu tuyira, ariko ntabwo kiri kure y'umuhanda, ni nka metero 300. Uretse ko nazo numva zitageramo. Iki rero ubwo turahera ku rubibi rwacyo, nguru umanuka gutya uyu muhate ukaza gutya ukamanuka ukaza ukagera kuri aka kagunguzi. Uhera kuri aka kagunguzi ugakomeza gutya. Wakumva afite gahunda, giherereye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere. Urabona ko ari ikibanza cyiza, haba mu gusiza ntabwo cyakurusha, kiraterereye, kiri mu buhinzi. Uzagishaka rero yatubwira, yaduhamagara kuri telefone 0788. Dore ni ya miyenzi rero n'urugabano rwacyo, ukazamuka gutya kugera kuri iriya miyenzi. 0788 40 33 95. Murabona ko ari ikibanza kinini kandi kigari. Ubwo uwagishima, telefone ya WhatsApp ni 0788 40 33 95. Murakoze, mukore subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV. Abashaka amazu, abashaka ibibanza, abashaka inzu zo gukodeshwa, twabibafashamo. 0788 40 33 95. Murakoze.